Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ka jingya kawangti jungki sengsan perthai ki badan hak sarkar MDA hapreng ke UDP ber ke NPP halor ke MLA Hamausun Ram kalong kembaya shirut kamiau bad ukso. Kani kalapau ke keno pendan kambakla ke NPP ke pisang ba kidai kinongkit kam jung United Democratic Party UDP Mausun Ram Circle. Uba Rochester thongni habayathu ba MLA barim ka Mausun Ram uba HM Shangpliang ba ula pendan kambakla ya kapisa ka bakot Iway pon arpsan klor jong ka SRWP scheme. Shushu kidai kinong yalam UDP yathu kadi kahok jung upat ba ka Mausun Ram. Na kaliang u MLA barim ka Baru MLA barim semua dan penangkap syukur bisa syukur besar lah. Dia kadang ngira ajentif bergawat RTI di lalak kalau sisa pakai. Batang ada sistem saudara baram election lo seitu ini bisa. Lo ibor tu ini bisa. Dia nak ini bawa dari RTI ngira ajentif umumnya bat UMLA aktif pada ni kita. Kita ikut ke kalau mengisap ini decision yang ka department kan ship kalau dari kebentar ini siapa yang hadir ke bangsa ship yang ship kami bisa nyilatif bakal ada ship luar bersama nyilatifan atau office yang blok baru MA berim isar HM Shangpliang imshin pada bangsa yang bisa berkah kena kadang nak remlo election ada ship luar bersama di hidon Kibril juga dia kiba tip pada bisa Ramadan di negeri yang government kampak ibor hanu bangsa yang bisa di kadang hadir sistem saunai ka UMA ubri ko berawan negeri yang sa sistem yang ong bangsa yang bisa umno negeri ini ubri ko minta isyas di labore pintik dia kadang adu isyule donbor ngomong isyule donbor bagi nase laibor bersih bisa kata kabung ni aku maka pun ke office memang kami hamsu nabi kasau tu gas ari jar ulai ka kerenshan ba UMA beri umna masyu bersih yang bisa melaksana tahu UMA bertema ulang pun kami bisa ni itu dia bagi di aktivis juga mau sembang blok mah kini wan kenangan ni berpesyai ide ke jing situ ya bisa juga skim yang sudah mengajar apply SRWP di negeri ini kunci noyam istilah sama juga dong time musim di yo jingtip bah kadang-kadang juga bisa berbesar jong ini berim jungsnan bola remno bisa HM Shangpliang masyiklur arusan mak di rei hadir bagi jengtip bagi bisa kadang-kadang nosramsi yang di blok di hadir sistem saunai bau ni untuk rem udang dengan kamaklanai kabor kata long bau ibor bansai no yang dari bisa napo nosramsi yang di blok di negeri yang juni kumki sama juga dong kan ni wan hang ni bersya bagani kali kakam BA bagajing misuse di kapawa julu wala ka office mo marunong ka krensya ba nunu ni balaren dan hokshu kali ka office mo marunong na dukat saudri ka gas ka jawa pula ka krensya hang ni ko ong wat ada dek ai bo order ni ka kakam tak sedang nemasyu they by default can bisa kan last and in case where the block development is issue work order but the actual work has not yet started on the ground the utilized amount is treated as lapse kemudian block development is akan reform lagi bisa dan mereka isyam ke kemudian RTI isyam BDO babentar bersyukur tak bu insyas BDO penangkam kelai kabor beraibor bansai bisa hatang hawi beri but utaw beri bersih ni bisa beri
treasurer juga mau seram development council. Jika ni kalau ke baru melakukan biang ni sama kalau makan kalau mesti ketika scam behe penonton bakal bor buat mungkin ke belarang dulu kami haksu bono penonton bakal yang bisa skim maka office mau berbentuk kerjaan penonton haksu what belarang dulu penonton haksu penonton bansai bisa. Ketukan ke RTI bagi hilang ni. Ketukan ke RTI bagi hilang ni. Basai ke bisa. Baru the treasurer jangka almost around development council. Shambarlang Karbani. Shambarlang Karbani. But I worry do SKM Shaplan bagi belarang. Baru kini bisa syukur sangat asai ke. Ketum dengan RTI Aibor ini, kumno kami belarang undang Aibor bansai bisa. Nama office memang kerja yang ni, kami belarang waktu sih naik kumno masuk bansai bisa. Ban penon kami bisa. Tadi kami berjob hilang penon kami bisa. Dari sini Aibor berserta. Dangsian ko berapa? Bisa. Nak kalian kejo MLA, berkiwe MLA jom kiwe pergi constituency kila yo istinta ban rikas de bisa henre hapo mau seram ini bagaimana kami jingi wa yo ini ka semua bang ban rikas bisa de nilak misya bagaimana bisa kamu dan syu kamu rikas de bisa apakah bisa kamu dan syu ada bisa tu mau kebasak mana kalau berfidawai ka tenak bentuk ya kebasak entah kalau mengidawai ka tenak ka department badai benpek ini bentar badai ban paten koi bat bangka refund ini bisa. Waktu nang ni pensyai, bagi ke jimle bakla, nak lihat ke block office, nalu video, ada di accountant, bisa penduduk bakla yang bisa. Aibor, walau kami harus dulu. Nak misuse ke power, jolki. Di nak lihat joni, iwan ini, bat ni tentu ya ke department, bakal hak inquiry koi ini kakam. But kan pari fund ini bisa. Ini kalian ni orang ini boleh berkini kepan, boleh ni kuat. Bahkan department kan pari inquiry kuri ini berkini kebentar. Bahkan pari fund ini bisa. Kenapa bahkan orang ke bagi orang bah kemudian kumpulan ini pergi kebentar bah jongkali revisi dan juga jalan dia juni. Bahkan penonton waktu ini berada no masuk penonton ini. Sisi mularan, waktu sih naik nomor masuk kami yang bisa. Kalau office mau berendam pekerjaan, baru kasau tadi, berangkat ada jatuh pelajari. Henry yang mengipet hangni ya, akan diartikan hilang. Bah, ya kita bisa. Lahai wawadah kesan dari Julai yang besar. Bah, ada juga sekiru rilis itu bisa. Kata kamu lalu, ada juga sekiru ayu wawadah, ada juga sekiru rilis bisa berapa. Kabom nak pembiang hukum kita. Kadang di depan ya department, bahkan syiriah begini kan paling baik bahkan karifan begini bisa. Kalau ini kumki sama bahkan di kuat, bahkan jibam sak. Kan hak kadang bahkan begini, nama ini ikut dari wawancara la isu. Wawancara besar dari Julai ada usaha syaki sans patli beneficiary. Dan masih wajar marwai kenapa marwai kita beneficiary hakador siko marwai belum sampai lah kita la misuse ya kepoa kami sabana bawa pada orang ba la ai ars patli kiseng long demi hakador kan arja san spa kawai kiseng long demi berkata orang arpo sangat tinggal la penungkam kelai klaim dimension kena ai ya kata tinggi kiseng long demi Kabalai berupada orang balai, cikisan sepatutnya ki sen sama, ki self employment ban sen kam lejong kun sama betul kan. Shikau aja marwai san sepatutnya ki bersih, atau san kolak kita. Jika ni kau pada ini balai kesan dari Julai, bahkan juga kau rilis ini bisa. Jika lo bomong kan dia hukum kata. Jadi itu nak kalian ini kunci RTI aktivis di sama dengan bahkan department kan syiriah apa ini begini bentar
kan kha inquiry kloi kan kha refer ni bisa Tawara pun MLA Barim Kamausun Ram constituency ba HM Shangpliang ukentat Mardor ya kejingkeno bo ula penan kambakla ya kapisa kabakon iway point arpsan klor jong ka SR WP scheme. Kani kasong pisa bagi keno kadai jong ka second installment mar kadai ka hok jong upat ba Kamausun Ram. Bar kani kejingkeno kinongkit kam ka UDP uba Shangpliang ulay thu. Bagi beriu ki keno pendon kambak lai kapisa kidai kinongkit kam jong ka United Democratic Party UDP Mausun Ram Circle. Ula kam ru baha ubnai nai wing arhajar arpuar hadin ba ula kamno kum MLA kalawan ka hukum order na ka office BDO bandung pelatsu ya ka second installment jong ka MLA scheme arhajar arpuar bat usnem arhajar arpulai. Ula itu ba kapisa ba kum MLA udai ba banyo kadai R.San Poklor tingka nrei hadin ba ula kamno kum MLA uklamyo shu ya ka second installment kasong pisa bakod iway point arpsan klor tingka. Kani kasong pisa bagi keno kadai jong ka second installment bar kadai ka hok jong upat ba Kamausun Ram bar kani ka jong keno kinongkit kam ka UDP kadai ban khanglat ikipat ba banyo ya ka pisa kentho kala uba Shangpliang. Uba Shangpliang ula kubur ba kamde kamon jong MLA manit say ya kapisa nrei ka jong nit say kadailing ba ka hukum order balawan na katnan CNRT. ya kan itu bisa Kulevi, wan hagani kapon, hapo ka press club jompi, ba nakwa man, ai ka jing pensyai, halor ka jing kentok jong ki nong yalang, jong ka party UDP, jong ka Mausun Ram constituency. Kebakilewan metakasni hapo press club ban kentok halor kata kancing pendon kapakla ya ka MLA scheme jong ka Mausun Ram constituency. Nasyuka pen itu hapi ba kito ki rangba ki bawan ban wanra ya kini kentok ki ong ba ki day ki samla jong ka constituency bat ki ong ba ki day ki RTI activist handre an pensisai fi ba ki day ki nongkit kam ki ba khmatam jong ka party UDP jong ka Mausun Ram constituency ta ka jing keno jong ki ong ba ngala pendon kam bakla ku MLA Barim ya ka pisa MLA scheme SRWP kabla sanction na ka sarkar. Bat kila ongro ba ngala stay ya kata pisa bat ngala pendon kam bakla. Ngakwa ba ngan persyai kumni ba hausnem hajar arfuar haki benai November anda na ngala resign kumu MLA ba ngala join ya kowe ka party kala dukun no ka jinglong MLA joma but ya ka second installment jong ka MLA scheme jong u arpulai ngam shum na yoshu ngayo tam ka first installment jong usnem arhajar arpulai kata kadai haki benai Jun benai Julai Nrei bangala resign no kumu MLA la pendu no yang bangan dio ya kata ka second installment ka total amount ka bangi di banyo de crore sampula Nrei ka first installment ngala yo crore apsala kane ka pisa ka ba kiwan ban keno kadai ka second installment bat kadai ka hok jong upai ba ban yo ya kan pisa nasolungo ba kini kiri orang ba joka party UDP kimot ban khanglat ya ka bahak jong upai ba ban yo ya ka second installment kamde kamon jonga ba ngan yo ya ka pisa kamde kamon jonga ba ngalit se ya ka pisa Andre
Yanga layo da ka sanction. Kani kadai ka sanction letter. Kabala ai na ka CNRD department. But hangne la sanction ya kata ka second installment shi klur arsan la. Bayagane la sanction ha ka lai tarik upunai August arja arpulai. Kata kamot hadir ka election. Te halor jom kani ka sanction. Ka sarkar kala pulai ya kani pisah. Hendrai haka katsau tarik jom upunai August. Kami sakawai ka order pada baong ombit banse ya kani pisah. Berlakang ya kani lembaga ni ka order. Di kami ka pisah kala sakut haka office jom video om shumla banse. Nanta Hubnai September menuju tarik mentau Senin. Kami sakani ka order bala cancel ya kani ka order jong u khatsau tarik August arajar apply. Halor kani ka cancellation jong kani ka OM kaba mene ubarok ubakren u kentho e gajo shikajo omba habakadon dum kata ka order bala om ba om la pensange om bit pense ya ka pisah handrai syukran ya kani ka order ka bala dep cancel ya kani ka OM kani kami haka ngul tarik u September arajar usaha bat ya kani ki om na ka sarkar bala dep cancel no yang ni OM te kala dei hok yang minta bangan pendon kam ya kata kepisah kebelah ain ke sarkar. Ba ya kani kepisah ba kadai ke bahak bat ke dei ke bentah ke baar kamut ketika second installment jong ki beneficiary ngakular ya ki beneficiary baro baki kinyo ya ke bentah joki. Nomor balai kadang ngala ai ya ulung no beneficiary ba un repair ya ke yin syugo nga ai 800,000 haka first installment. Udang dei ko unyo sa 800,000 kata kadai 100,000 nakaskip. Di nama kata kadau nakwa ba ngan pensyai nakasi. Ba kini baro kidai ki jingken thok klem nong rim. Ba kito ki ramba joka parti UDP ki wan banle politics ni. Dakaban yalam bakla ya ki paiba jom ka Mausuram constituency. Kipai ba jong ka Mausuram konsumsi kimdei gibriu gi babi andrei nga maswa bin syaitan kani ba ka hok jong upai ba kane ka pisa jong upai ba ki kinyo ya ka benta namar bale ya kane ka order bang sumi hu penai September dan hu September bang su cancel ya kane ka OM de menta ngida yang penpet baki leader jong ka parti ba kumno ngin yang penyat ba ka por ngidang mud ba under dep ka exam dala dep kum kita ki ba khoi le pendek ba shwa ka Christmas ne ha ka new year ngin sa ai pelat ngo ya ka ni pisah second installment ka ba nga mayo na sarkar namdan issue on pensai andrai nga kuntutang kani ba ba ni chakri yo pai ba ngin chakri ho ngin trei ho ya kakam ngin don jingmut dakwai ka hukom banong ban pendon kam bakla ya ka pisah jo pai ba lani ban le dakwai ka hukom rishwe Sa release na may ganito. Bisa ha ta release Ito ka yung dalo ng ay buwan na sa mga lang gani. ha Gani na itong sorry. Yung mga ha ka di samo ni ngidon da ka Mausuram Development Council tekane ka Mausuram Development Council u treasurer jom kani ka council udai ushan borla kharbani te u video udai banyo ya ka authority nanga lane no MLA lane no ex MLA banyo bansei ya kani ka check te ka shiti ka ba u barok mene open i ka dei
ba la ai ko authority ha uba shan bor lang kharbani ba un se ni pisa ba ya kane pisa ro ka don ha account jong ka council ka development council ba lemba kane ka council ngin ai ya kata wo order lani ban sam ya kane ka skip kata ka di kom tri kam chuni kam dan beta hang no ba kum u echem sampliang bangan sai ka check dan ne bangan yo bangan kata ya ka pisa tang kata chi pisa ne dalong bum ne ka chi om do ba ka jing pelai ya ka order kamu ka authority ka le how video te nang to u video u pelai ya ka check ha ka ju busi te kam dan banong bala sam shu pai ba te ka pisa ka badong intak menta ka dam don be ka po apex kan tang Kanu kumbali yo sanction siklor arfusan Ba, sino may ganito ba? mga orang yang kata ba kini leader jong UDP kile khnang ya kane ka politics jong ki ba ki kim sodan nong rem shote hante kim dan shoot na kawai kalat kumno ba ngin pen thame yo pai ba la ngin pen botnam no yo ba champliang namar ba mangi na NPP menta ngi dan kiu shikio ka area jong ni te menta da ka bale tum ni ban penwanra ya ka jing subas ni ba lese wa shakle wa ba me ni bisa lane banwan ra e ka jing yalam bakla ho pai ba ka pisa pai ba kini gila le bakla kamde e ko ta Padon ko jing keno ne ba ki ona bala. halada kawai kalong kami nga lamang subu sawo haja bakan yo jing yaram bakan seng dukan te ka first installment nga ngadang ai arko haja te mentang ngadang dei ban pelai sa arko jalan na ka second installment kadai nom dei ba dengan melak dengan saya nak pelai kata baru kan ki brai ki kot yang ni ba ni le uno pe kane ka pisa ru kadang sa ni pyo ngom up ni tang suyo ka second installment nak pelai kata tadi kata ka jing keno kalong ba ka first installment ka lain ka second installment ka patru dan dah ka pelai yang ni pisa anda kata ka brio ko bayo jing mentoy nanga ka bade bangamang sabo ja kanyo pura kanya kata sabo Kalau saya nga ngaladet yakini baro ngalayo jing pensai na director sinati matasi shwa bangan wan happy matasi ngalayo bangan le ban tam jing sai na director sinati ban ngal ong ya ong ke ge kumno kalong kani ka kam kumno nginya sa ong sar chisim klayo ya ka sanction order nangi na office ka pisa nila close kamud lakut amdan account show bangi ni lamod ba pila pindon kam mo em nampat pindon kam wong then it should have been spent te halada director wong katay na kadamod wong uday mau to authority ba sanction ni kata te kam dan halad ka kamod kala de ka hok jong amta abangan pindon kam yakni pisa kadau kalong bangampat pindon kam kalong ba ngakwa bandaya dakarukom bat kam katum kapor kapor kan sawan menta portland dia pelai yang ini por school por exam por kam toy na te kam ki pai ba jungi ki kemen dalayo shwa bandon kanono festival te kadi yo ta ka kompan pelai bisa te was te tai tahi ma kwa ban pensai na do mo kim kwa ban sei kata ki kila dep sim RTI halor kini baro ki wan khnang ne tang ban phat ya ka burom jonga nomor belai ki kila tip ba om dan shoot aku kalat kumno ban khang ya kan bisa Kamu begini kamu banyalam baklah. ki lam bakla ni pa ba ong ya ka you beneficiary jongi ki no kersan jongi ki no kersan NPP jongi basa ki mut ban yalam bakla bakal election kala jan kini lapor pan le sa kini harupa tak wish